عد الشهداء وفسروا منه لم بتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده الشهداء وفسروا منه لم بتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده وارتحيران الدنيا قيدا قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده كما تكڑی ناٹو قیدا قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده دهيبتي تنو تختن زرور خدلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده عد الشهداء وفسروا منه لم بتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده أفغان رجل شجل بيدي قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده دسرنا ترغر جنگليدي قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده دلتائی ہر یو غلم کے پگنڈ کڑے دے قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده عد الشهداء وفسروا منه لم بتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده وي شملا مهسكب دنيا شا قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده ماتا چدلتا امریکا شا قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده دا امارت هر یو غزیز منقهر دلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده عد الشهداء وفسروا منه لم بتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده لربا ننقش ظلميانا قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده دهيبتي تنو يارانا قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده امریکا سفر تاکا سفر ترا غلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده عد الشهداء وفسروا منه لم بتلده قال وطن مقورة فسروا منه قتلده قال
وینو ګټلې دې ګل وطن می ګور پسرو وینو ګټلې دې چې ماتې کړو بربي خمار ګل وطن می ګور پسرو وینو ګټلې دې ګل وطن می ګور پسرو وینو ګټلې دې روحانی گل غازی تخپل شر ډالۍ کړه دې ګل وطن می ګور پسرو وینو ګټلې دې ګل وطن می ګور پسرو وینو ګټلې دې او د شهدا او پسرو وینو لمبې تلې دې ګل وطن می ګور پسرو وینو ګټلې دې ګل وطن می ګور پسرو وینو ګټلې دې دا مست او رنگینه زمزمه دي د امارت اسلامي ټولو اتلو غیرو غازیانو ته دې ډالۍ وي اواز دې د ترانه خوان الحافظ قاری روح الله روحاني زمونږ د اړیکو د واتس اپ شمیرې یادې لرئ 0 بل شمیره ده 0 ریکارډینګ کړی د سپین غر اسلامي ډیجیټل سټوډیو ننګرهار جلال آباد